Tuh, ini sekarang kita lagi di Gurun Panjang, tepatnya di Kampung Bero. Tapi bisa nih lewatnya, kalau ini hebat. Kalau kita nggak berani bawa motornya karena terlalu beresiko. Ini kita bareng kawan kita dan bareng kawan. Ini bareng. Say something. Ya. Say something about the flood. My first time. Your first time. Enjoying it. It's very cool. Ya, ini kawan kita dari Vietnam dan pertama kali juga lihat banjir nih. Ini kayak gini kita di Kampung Bero sana, Kenegarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat. Ini udah sore, ini jam 5.35. Banjir. And what do you think about the flood? Oh, ini boleh lain lagi. Even it's illegal, but you can If anything happens, you can buy her dumper. Nggak mungkin. Kalau lewat pasti game motornya, pahit ya. Pasti gawat motornya lewat. Let's go. Itu Fanny, itu cari Fanny kan. Fanny. Nah, ini Fanny. Ini Fanny, rombongan cari Fanny. Ini Fanny ya. Nih. Ya, kayaknya ketinggian air di ujung sana yang paling parah itu sekitar ya lebih kurang An English teacher take their his student to see the flood. to see the flood. Yeah, like teach us some vocabulary Flooding. about flooding. Dalam loh. Makin dalam. Makin parah. Ini makin parah nih. Ini di sini baru sekitar 15. But there is deeper. Yeah, deeper there. Yeah. My mom's house is about 1 kilometer from here. That way. But I don't think we can cross that. Maybe we just wait here to see. Nah, ini di Kampung Bero. Memang ini orang kenal dengan Kamberta sana. Ini Kampung Bero Tarandam. Aduh. Nah, ini keadaannya sana. Biasanya bisa lewat sih ke samping sini, tapi kayaknya juga beresiko juga. Bikin kendaraan masukkan air mesinnya dan parah. Ini pada parkir di sini sananya. Betul ini. Ini mau berenang kayak sananya. Cuma kan ada. Lagi apa lewat? Kasih jalan. Tuh. Ya itu Farel. Bawa Farel. Aja itu Farel. Mungkin Farel lewat. Oh, teman. Oh, hati. Yo. Lambe. Lanjut. Oke. Kesana sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.